Ki khubor ka Bate CTV. Lawan Rajhapi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. All Meghalaya Khasi Tourist Association hakar bukanai trek unai wing ana cara pulai kalalet banyak kendu yu menteri ketena jengok kai perthei uba polling do halor kamat ben pensange yaki kali tourist ki bawan na kajela Assam bakin kamai lai lut hapok kani kajela Meghalaya hakajikran barkilat pathai kubor Presiden Jongkaseng uba Rikal Dinas Doling ulaong baka sorkar Meghalaya kariben snano ada ka an ke perking ya kajing kamai sahu jongi kali tourist na Assam sya kajela Meghalaya bat shu ulaong ru ladaki nong jungok kai perthei ki wan sya kani kajela bat ladaki kwa banlet sya ki joka jungok kai perthei ki bedon hakri khasi ki diben shong deki local taxi ban pinpoy ki sya ki joka bagi tumu banlet away ka long ba ni kwa ban terpati iba in khang no ye kili Assam ki bawan hakani ka jela jungi ki bakin lich ko ki jaka chok kai chung ka jela jungi ko top ngai nuksa kum sora kum juru ye ki dauki ter kumta bat ki ka bang kwa ban ong ni ka long ba terpat minister ba ulle no policy ke ban bu nang takini ki wi kili bawan na pas par ka jela jungi te haju ko po ni la ong iba kadon ki chingsha pendik ru hakani ka benta popul sejarah nam ki prab travel jungi be ka mai lang the tiki ka benta ka bang kwa iba ila de ong mantan ni ong ba in sobha ban ong lem no ye ka traffic hang thi ban tham ai por no na ka prab ji ai no kin kum ba shpo bu ji ni bu lem ka jaka nam ta ki para kasi jungi ban ka mai the pu sejarah ban ni ka mai ka ti te kani ka isi ka ba mai manta ngan ong ipi hang ni bok pat media jong pi ba pi lawan nga ong ba kani ka isi ka bang i thau thamai manta ka de ba ni khot ya barok hoi kentup iki local taxi sumu ki bakmai nong po sning ba ainuksa bat barok ki badi kali kemai ki badan hang ni ka jel shlong ni ka jelami kala jungi i khot bakinya don rengkat bat ni ngim sim ong ba ngi de ngin thau tang ko wi ka sen bangin ngin nye tri tang ko wi ka sen ri ngi kwa baki ru kinwan rengkat bat ni banya don rengkat tri rengkat hakani ki isi thamai ko ngi jit te hakta ka bentang ngi ong ba ila ong nga ban ai shu ki jik tho angkat tahi ba ai shu ki jik tho nam ta ka jingsha lik jungi yang ti pop sejarah nam ta ki tribal terus along ni ngim ong bangim sya bagi kinwan no hapo slong ring sya iki kat kila banwan hanong mai kila banwan hapus sejarah kila ban lek hadu hapo nigrim ru kila ban lek ni kili Assam bawan prion thi ring syong iki ba ni syukur pat i minister jungi ba ong ba in chu thau no policy no sya syu parkin lek yalam kai da magi ken ya ki turis ki bon kai ni ki yalam kai tu sora kan sa dan ni dau ki kum ta ter ki halor kata ngai fi memta ka sorka ka ni ki skim ki bun jai hakaba ki ai ki innova ki ai ki ni kita ki ba ngila ban sim skim wat zero down payment kalau ni government te menta ngong fi lada ki wan long pi nam ta kata ba ong pi bangimla ban pendap kali lada ka kamai kawan wat manga simet ru ngala ban thi chi potli kali ala ban sim marui moi simet ki member ki badan ni kamai terus ngila ban sim mar sipo potli kali pat nam ta kita ki jingkran joki jingkali joki no haba ki wan sini sipo ka jela jungi kumbangi ngi la juli kai teng si skim gini kita haba ngilong pri pelong luxury de si gi wan ko ka jela jungi ke i gi benta kalong balan gi haban song ka local taxi ru gi haban song haba ki kwa ban tung sa ta jaka ka ban kwa li jong kai ki halor kata pat ngi pi ka SBT kalong bangila mention atau momentum bangilung investa kalong bangi ong ba ni shuai jingmul ISBT but haju ko ngila mention ba nang tena po Assam ki wan ki pos local boss ke pun wat saja kita reponyo ko tuli kaniru ka jing thok bangi IC minister kolong ba in pendunai ka blok la ta filong ka bala kisna ka an ka ba kindung po ISBT ta boss ti laongi minister tangru ngila ya keren men kini singi kita yo nai ba dep nung tep ka no ka tarik bila keren pu yang bakal don ka cakap ba terwagi ban bu no ya kini ki kali ki bawan na bar kita cakap yang kata ingin khot kita ke ambani ke penyai sorry ada ni ke penyai ke airport apa hotel hotel yo ingi I know de jing tho namanta ka jing sapen bit nanti po sejarah nanti kasi jungi taxi tourist jungi barok lang but ya kata ka cakah ke bagi mention bai nai ke yang tho